Sa arnayanda, oya wo chonen rut kile bai buni moli rakira. Sa ama pinakantin na tawa ama na Radio Fiji 1. Kalau ngali baga penenu makaya macam na penantari wati ang dawaro na Radio Fiji 1 betul dobai bici. Oya wo labini anambuli mana fesimba ondo talitaka na Radio Fiji 1. Dalam ko polis matawalu susungemba ang bula bat make Radio Fiji 1 emba. Na Radio Fiji 1 nandumoy bitin bonga ni BNN. Ni sambulu binaka se kweongo na bagaleleka ni nonda tukutuku enambongi ndai ena kine mateni nga uno me bagedurikina na bitala noa veira era siang ni levena na mbosekani bebe soninraki ke ira era levena e bagedur na talno session enambulo zone mai bon e chamani e bagamata tatakakina o borenge mani marama na ilulini mateni tu ka presidente ni mbosoya na veitu butu beso ke na sasanga ni biti membaleta na kena usu makina tango makini nondo burubura mai na veika e kauta mai na bebe sa uninraki. E na bakautu ni mataka o turang ni lewa sali sitemo na rongoda ka batu lewa taka na kisi membaliti ko na tine ni ngone ka bambauti ni kudubo na lubena ngone lewa mbakitini ka ba e na chula ini mbakisauti e suli bandindin ni kuwa na tine ni ngone ngo kada kita kina na bembe taki e bagato divwa e na nona bagabar na nona tukutuku na loya e kaina kani sianga ni bagawati na tina ni ngonongo kangara birato utiko na bana lubena e kai telangani rato utiko e na hat kanda utatanda tagatu na tina ni ngonongo me nandu na ngauna e nandu kina na nona to bale bakati kirato e na loma ni mata bela ni kuwa e tukuna telangana na loya ni sa tegebu mabe maliwai ke na ngone sisi na ngone leongo kandina manda ni ngandreba na tina ni ngone me bagadabar na nono buli na lubenongo koya na buna endo wasala tegi koekina waka wasoma e na bimbini buli e baka ruo tegi ne wili ni leo nua e radoko e na sexual offense e na mbakiongo mai na mbakisa oti e na tubutuba baka fika ka bagande tegi mai na tambana ni obisa e bagande tegi kina ni 5 sambulu ka bana leo nuongo era bese mati se be kilai ke kwa e boedo ribua na be daga lolo biraeso oya e namba kisauti e namba kiongo sa tiko sara e na diwo sanga bulkaba ngo endo telanga tikina e kawaikina na tambana ni bal ni bebesu kina gito ene mateni nguna me na kapten takakina na timi ni biti e na lo abitu o jeritu ai ngo na sotsote na Oceania Sevens ni mataka e kai ni David Naka e tabi e sabado lativua kana maka mena sianga ni gito rawa e na tekibu e tini kanduna kaloko e na ngitongo karona sota ke New Caledonia e nivo e rosa ulaminiti me lima ni mbera ninge sotabi American Samoa nivo e rosa ulaminiti me walu oya e narara na ANZ Stadium maidhabe kiri na bagaleleka ni nonde tukutuku na kena ikuri e ronyo na seman stationi na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni bweding vinaka. Nimbula vinaka na yalangunga andi moala radada ranalika o tikongo na tao na singatoka ando talisaka na bakaronga na Mbula FM namba 2 na sere. Ya dora chubuni kurnambili Iborani bat sekarang hambara binaranga. Total takinan na barongan ng Bula FM. Number 2 en seri. Bula! Bula FM number 2 en seri.